Bari 18 y'amaizi burishaha bump house hamwe n'ibindi. Irari yayongera yashobora ngo bwahati bakoze isoho sente ziri kwingana miliyoni 2 z'esente za Uganda ari biliyoni 1.5 ezanya murima water project ngo kandi batekateka kuba baherize project egi ukwezi kwa mshanjo ko mwaka gw'ingumira 2025 ahikura ahikire azatwike twakateka miliyoni 12 yezo zikoze production well zakora surveying zakora design za project ne gituroho zayombeka no kureba imbeko bine bituro saze hali twina enju ya baskai hali twina pump house chemical house generator house hali twina ecosani saze twakakusamia ni 12 zonka project ezindi ezikuisana nazo zikuisa sente nkeho oba ntito wayagaza tukoisa miliyoni 13 kuombeka Bite project yone twara miliyoni rusanju. Utugenda Kikuube town council tukakoisa 1.2 billion sente za Uganda. Nzirugamba partners zaita basaikire nkaba Lutheran World Federation. But hali tuli saze no sente zitukoisa zikuruga mu gift Uganda. Ogu yayongera ashobora ngo baza gukora aho projects z'amaizi zindi umugombora ya Kaboyo ekiri kuza kubatwaraho miliyoni rushanju z'esente za Uganda uteireho no mucyaro cya Rwemparaki ekiri kushanga umugombora ya Buhimba agari kuza kubatwaraho miliyoni 5 z'esente za Uganda. Of the same nature in areas of Hohwa, areas of Rwemparaki, that's in Buhimba sub-county. Hohwa is in Kaseta parish, that's Kaboya sub-county. We also intend to do the same in Kiangwali, Kieya village, that's in the host community of Kiangwali, where we are having a production well of 45 cubics. We also intend to do the same project in Kiswaza, where we have so many migrants and developing rural growth centers. Abantu barambura project z'amaizi Peter Banura Urtia person wentebe ya katano aba district ya Kikuube yagira ngo bwanyuma ya nyamurima water project kwezubwa na ija kuba hatakiraho buzubwa amaizi umugombora ya Bugambe. Project fully finished, we'll be able to supply 2 parishes of Rugusa and Katanga, and people will have piped water system, which is of great importance to our communities, having health people. When people are healthy, they are able to participate in government programs and be able also to economically develop themselves. Omuri ngo ngogumwe Banura yashobora ngo Gavumenti irikuza kushitya buri makago muntu amaizi konka buri muntu deja kushashara akasente kake kurebeka ngo project egi yagumiza mukanti ya siskara. Amaizi Gavumenti baletire baitu buniwe kwikusana mu Gavumenti bwekwerize motoka tegenda kugura mafuta tegenda kuogeza motoka tegenda kukora service ya motoka niwe inokubana twabujunanyise bintu bino abantu nibasasura akasente kake uburaba kugambira singi 10 ekidomora tiziba sente mbi kandi tusobora kuyiyamu omulimo gw'amani. Ebyo bikiri aho Amlan Tumusime RDC wa district ya Kikuube iguraho naikondo acyaro cya Kahojo muri cyarubanga uteireho nendijo naikondo ayishomere lya Nyirongo Seed School omukaboyo sub county. Nkwasaba aba LCs aba VHTs mutiyambe okushobora ebirungi ebinyakuri omumaizi gano amarungi amechumi aga Gavumenti baletire mpaka kyaro kyanyu kandi nimusasura akasente akataito muno akasente akataito muno ako mukasasura abanyireka bamo okwata mutwaro gumuno gram trading center no bunywa buli kiro choko chikuja kusasura amaizi amechumi amarungi abakuletire habwe singi 10 ekidomora rundi singi 2 ekidomora rundi omu 12 omwezi guona norazili nyingi. Abantu abatunga amaizi aga basima Gavumenti abo kubahitiye amaizi marungi abo kuba bose bakozesa amaizi mabi tibenki barigirira hendwara nyingi. Amaizi gabe gatari garungi amaizi gabe gabi tubentunywa n'engeye amaizi gabi gatala garungi kyonka bwire bunga tuba tuleteye baikondo kama bakabugisa tukura tusema Gavumenti yetu ya Museveni yebaine kuba ekigenderera kya project sezi no kwenda ngo buri muntu abase kutunga amaizi agamishikire heihi amakuru